Yan, mabalinteng nga iruging aro din mga kasin. Tayin-tayon amwen no anyat pakasaritaan ni Julius nga dinan inlanad ti address na. Sagudayan nga ni Julius, sagudayan ni Julius ko lang mutin. Sagudayan nga ti surat ni Julius ana paulwan. Nakasagana nga asawa. Dear Kasin. Sagbay man nga inak binsa-binsaen di pakasarita akasin yung kablawang kay man amin di tanay Marcy Studio nang runa kada kayo kini dadim nga magusgusto ak lawon nga bibuyain ken dingdinggen no agibasbasa kayo ti surat iti programa nyo iti Facebook. Naawis ti riknak nga mangiburay ti pakasarita ngamin iti agdama at daanak iti parikot akayat ko nga itaklin dito nga programa. Kaya kidawak man kadig iti agkakalaing ti ngamangted ti balakad nga viewers. Nasabi ko takalpasan nga mangiganyo deti surat ko ket balakadan dak ko Aklunek nga mapran-prani nga kasin yung kadagiti tigtignay gargaraw ti asawak iti kalabes. Jak amuno ada isagsaganaan na dati asawak. Asana ko mga agdanag tawan mo tiraramidet. Ngem maawatan dak siguro no api nga kastoy tiriknak. No maamuan yun ti pakabuklan ti pakasarita nakastoy man ngay nakirugi kasi nyo. Paring Julius. Apay, agsagsagana kan samot nga agawi din. Nasapa pa No hindi ko paring Nick. Okay lang, uraging gaakti tengatrabi Angip sa balitan. Gapo ka dita nagasawa kan? Gapo ka dita pamilyado kanton. Ket saan kan nga mabalin nga agparabi Kasta nga agpaiso parinik. Siyempre, agururi ni Ria nga asawa. Mumati ka sa saad na. 5 bulan ang tisikog na. Tibagam kid di akit. Mabuting ka keng kuwana. Siya? Ano matipagbut nga? Mabuting ka nga agaramid. Daka di sigod nga naramid mo, di baro ka pailaan. Nadeta ti panpanunutin parang Nick. Nalpasag daytan. Sa baliitan. Come on. Ama Julius. Si Kapay, aggraduar iti kina babaero na. Sa anak mo na babaero, paring Nick, si Kamet. Kit na sa una, kit nalaing ka nga dumiskarte ti chicks. Ngamin, nataer ka. Nalaing ka pa nga sumao. Nalaing ka nga sumarita. Kit dayang bala ta babae, kit umasidikin kan. Idinto nga da kami kit pahirapan pa Kasti ko paring Nick. Nalpasag dagitan. Sa bali ti biyag ko itan. Takas ko nam. Adan asawak. Kanadan ton pamilya. Tikait mo sa nun pare. Gapot ta si aasawa kan. Han kan to nga agsapol ti sa balin. Saan kan to nga tumalyaw ti sa balin? Saanin. Da kayo Tababaro kayo mo't palaang. Ngayon siya, saan na mabalinan ta da asawa kon? Come on, paring Julius. Matakdiram nga tatasaw. Wala. Kasano nga rod no, ada chicks nga sa umasidikin ka. Pagkidkidak nanyaman iti intensyon na, ibagak nga dan asawak, ken saan akon nga available. Talaga lang para makita pare.
Hello, Ate Lilibet Tino Kabugon. Ate mga awag kanyak ng corona kanyak ti panakpaking ken best drama romantic actor. Ayan, nakatune inen. Tita Sita Delia Macho Garcia, happy watching. Ayan, shout out kada kayo no pa ini kinablaawang kay itayen. Anyo lang siguro nang dakon bakit? Oh, siririin ka pa'y gayam. Asan na ka makaturog? Dinto nga awan ka pa'y, di ka pinapasangpet. Napanam ka di? Oh, saan ka di nga intawag kumatking kay tay? Nga, numalpas di trabaho medyo opisina. Sa anak pala nga, sa anak agdiretso nga gawid, adaawis ni paring Nick. Amo matan. Kaputas, sweldo kan awan mo ti trabaho minto no bigat, binagbigyak latan. Oh, nasapa mo't pa eh. Nasapa ka din dito, alas 11. Tengang tarabiin. Pasensyakan bakit? Saan na bale? Nulakid di... Nulakid di makarasunak to kini parang Nick. Nagawis tun sumaron no. Sa anak tun nga sumurot king kuana. Baka nung nauma ka kanya akon kaputa. Kasto iti lang akon. Ha? Anyo tikit mo sawin? Ka Maria. Agpauyo ka di manen. Dita manen, diti ma-insecure ka manen, kaputa dakkel ti tiyan mon. Pananutim ngagsapulak sa bali. Ria, honey, saan to nga mapasamak data? Kunam lang Siyempre, saan mo't nga natalgid tiriknak nga. Adaka di taruar nga mapan nga makijam-jaming iti kaubraam ti gagayim mo nga. Mapan kayo agi inumi ti ruar. Oh, dati sigod mo't nararamidin min. In kami matlaing uminom. Awan mo ti sabali nga raramidin mi. Kasanong rod no. Kasanong no adda babae. Ti mo lang mo Ibagak ka di manen king ka. Ulit-ulitik lang ibagakin ka. Awan ti pagdanagam. Awan ti sabali nga babaeng ha. Awan to ti sabali nga babae ti biyag ko no di si kalain. Tandaan am dayta. Kasano nga rod no dati na ubing na sexy ken napinpintas ngimiti siya. Oh, kita man nagdakil di buksit ko. Para kanya, kurya niya pa itilangam, sikat ikapipintasan, iti amin, babae. Ay na, may katiman. Ay, nasayaat mo't ata, nakapasyar kayo dito'y balay, anak ko. Ria, anak ko. Yaman mo't ata, orin no, dakilin di tiyan mo, kat may kamat. Wala nang talaga nga, kaya't miti umay dito'y. Tapos saan lang nga dyan, balay tiyam mi. Kat, may da kayo mo't kumustahin kinitatang. Ay, wala nang. Oray no kasano, oray no siyam to, oray no dandanek to aganakan kat umay to latang umay dito Ay, nasaya at do kasta. Amuyo kat maragsakan ak no umay kay sumarungkar, na kay nga anak me.
duduwa kami laeng kinitatang yo. Ay na, maburburi nga, nangruna kanyak. At anay amoy yung muti kasasaan ni tatang yung akabawan. Ngala, subo ka lakay na eh. Insang putan na ta, ti anak tanga ni Julius itimakan na imas na ti paboritom ni. Alag nga ka ah. Ala, kadum ti mangan. Tagpapigsa ka. Tang, papigsa kayo ah. Ito paborito yun. Ito, insang put ko, nga si Dan tayo. Naimas. Dahita, naimas, no, amo na nga naimas, isa una mat, ibaga na mat. Talaga ka di nga, kastalatan ni tatangan nanang. Nyati ko na ti doktor na, di na udi ka nagpa-check up. Kakangay ka no talakayon, kagabawan, kasta na nga talagan anusa ko na aging nga mabsat ti anges na. Malakat no kasta ti gasat ni tatang agat awan ti mabalin. Ibagkat dita nasa loan at kayo latananang. Tadikat kakaasi kay nga dwa, nagpadpada kay nga kabaw. Napigsaak pa ilaang baraw. Kayak pala ang ti aglaba, kada agluto, kada agdalos. Kayak pala ti agtrabaho. Kumaa, ang hindi yumat kayat nga anak me. Katsan nga mabalinin ananang, nagtrabaho kayo, sino ti mga iwan kinitatang. Umanay mo tanda ti titidming nga kakabsat kada kayo. Metkid de. Tanalpasan mi mo ti pagrebingan mi kada kayaw. Tanapaadal kay mo't amin nga upat nga anak me. Ita, dat dua dya abroad. Yung may isa, nagkaasawa mo ito, napintas mo biyag na, uri mo't sika, mangup opisina ka, kaita, damot ito bukod mo a pamilya. Kumusta ba? Kumusta ti pa nagsikog mo, anak ko? Ria. Okay mo't nang, mangmangan kamot laang iti to. Unang, mabalin ayang saan namangan, adamot iti kadkadwami, jabalay. Narigat mo do panawam ti asawam nga isuna. Deta lang mo ti pagsayaatan nata. Kabailam ti agpasweldo iti babaonan. Ay na. Nang, anak ko. Nabayagan nga mo, Mike, dito yung saan ko pa nga nadamag kada kayo, no? Anya tinapasama kini tatang. Ni tatang yaw. Nakapin nga nagkabaw. Saan mo ka dipingam mo? Saan pa eh? Ay, kuwakan, kastoy. Napigsamot ni tatang yung ide, siguro akit karma na daytan. Nanang, ano ti bagbagayo? Ay, katuan, karmanan dagiti inararamin na kanya gide. Anya? Sa mo ding-ding ni nanang, tilay pagbagam. Agpaisumay. Ay na, babaero dahito tatangyo ide. Namin adok na doktalan nga da babae na. Angim siyak inawawat ko latabot Taureno kasta. Pinanpanunot ko dagiti anak me. Da kayo, Julius. Da kayo nga kakabsat. Ninanang gata man ti istoryahan nan. Kat abay, rumbang nalaan nga maamon ti asawa ma. Taamo na mo ti pagkasaritaan na. Babaero gayam ni tatang idi. Kaya nasawan nang oreno na duktalan nyo nga da babae na. Pinakawan nyo lata, inawat nyo lata. Nga saan kumaidi nula kumaawan anak mi akad ay na baka napatay ko pa'y dahi nga lalaki. Nang, kaagpay sumat. Angim gaputa da anak mi. Pinanpanunot kumot ngim amom si ka. Ria anak ko. Nang, saan kumamot nga kasjay, no jak na duktalan, angam nalaingak. Ginanang, nang, sarding yun dayta, darumbang lalaan nga maamon ti asawam. Naduktalak, ididamo nga nagbabae ni tatang yaw. Naduktalak, aramid namot lang, tadi namot amo nga kaluban ti aramid na. Amom tinaramid ko. Idi naduktalak nga da babae na di opisina da, at amang opisina ide. Kat, inamok nakita nga nakil gaya mga babae. Nabagi.
Akagapot ang bagbasit ak narapi sa klaeng. Diyak ka ba ilang kunak? No talaga nga mapangkulabanan. No mapangko sa langadan ak bakakit kakaasi ak. Iso nga sinaganaak. Anya nga sinaganaan nang. Anya mo dito sa istoryahan yun. Di yung kadi sa istoryahan dito iti asawak. Ay, rumbeng na laing anak ko. Anya kasano yung sinaganaan nanang. Akit gaputa basita kakit gimatangak iti balisong ko Tatudukik talaga nga lumaban. Tataplanok nga talaga nga tungpatungpaan. Papispisak. Pungot-pungutak. Talagang nasakit tinakim ko kung kwa na ide. Ti pagsayaatan naman. Insinang mat adagos ni tatag niyo edi maduktalak. Angam talaga nga gimatangak iti balisong ko na. Maduktalak lang agul-ulbon din tatag niyo. Nga ibaga ng insina ng sa amagayam. Talagang nga rautek ida. Rautek day nga babae. Tatudok-tudok ko na. Pagbalinak nga gripo ti bakrang na. Kaya sa unang, gimatang kay ti balisong. Talaga gimatang ak ti balisong. Nang, sila day si istoryahin niyo. Mga tigid din. Saan? May kadwada na duktala. Timawagak iji opisina da. Timawagak. Ta siyempre, babayak at dati kutob ko. Nang, sarding yun. Unay mo ay, sana kapag sardingan si ka Julius. Alahag, subo ka, sika. Lakay. Tayo istorya, dagiti na aramid mo kanyak. Mala. Nang. Inaya din yung mangisubo. Di kanin ni tata nga. Kaya na daytan. Laklak kaya nun, di na pa yung mutak subo. Alay, ituli ka. Naduktalak nga daman chiksnan. Kasano ko nam? Ria. Kasano nang? Kinutubanak ide. Ta medyo kasla lumamlami ni tatang yu idi kanya. Manmanunak nga kalbitin idin. Manmanunak nga kuldingan. Kat sinyalis deta nga dati kulkuldingan na nga sa bale. Timawag ka iti opisina da. Himbagak ang asyak ti asawa ni kuwakunak. Ni tatang yu. Edi kwan. Ibagadakit din nga. Mestra ak ka, no? Anya, nanang? Kat ibagada. Ay, da kayo gayang mestra kung nanda kanya. Kasi anak mo ta mestra. Tagayam. Tagayam, tinyam amo na nga asawa na jay, barong nga opisina na. Kat mestra. Bakit na tuktalak Iso, napanak. Pinalutpot ko ni tatang nyo. Aging ka nga nagpud na. Kay ko na naisina na kanon. Angim uray. Uray no ibaga na isina na. Talaga nga inamok ti kinasasino day dyan nga mestra. Sana mabaling ko na. Sana mabaling nga jak paikat iti kinamestra na day ta nga mestra. Mestra? Agaramid iti kasta? Ay madi Anya nga tinaramid yun nanang. Ay, ninanang nga yan. Nangang saan yun nga nasken nga istorya hindi ta? Ay, nasken nga istorya at Julius. Nasken nga maamuan ti asawam day tao. Tinaramid ko. Napangko talaga kinasarita di eskwela nga pangisursurwan na. Parwarek ide. Madama nga mangisursurro, parwarek. Parwarek ide. No didaklay na nawa talaga mapanak ag skandalo. Mapangko pungot-pungotin iti sangwanan dagiti estudyante na. Talaga nga ulud-uludek. Ibabain ko. Ibagak kadakwada. Maamuan ti tao nga. Dahil ta kinautog di mestra. Sot pa kay ikatan na. Ay. Nang, sarding nyo ka din. Agpungpungtod kayon. Nabayag di gijayin. Nabayag nga napasamag dagitan. Ay, uri nabayag. Malagip ko barok. Malagip ko amin dagita. Iya. No saan ko nga tinawagan di opisina. Saan ko nga maamuan. Ay, nastunan nanang. Nagbabayi gayam tinamindwa adaras ni tatang. Bayat iti panagasawa yo, nanang. Ay, nasaan lang nam namindwa. Ay, naninanang. Di na pala'y sardeng. Agpay sumat, saan lang nam namindwa. Adapay na minsan anak ko. Adapay na minsan idehe. Ay, ubing. 22 anyos. Estudyante. Ay, day talaunit tinagsakitan tinakim kahon. Talaklakayan nin tatang yawn. Sukat nak iti estudyante. Ay saan nakmet kidin sukat Ta saan namot nga saan na kami mat ka binaybayan ta. Nangruna ka siyak ba't ti mangawat amin na ito na nga pensyon na. Hindi na nga.
Ngem di pagsakitan unay tinakem ko. Saan? Kasla daytay babae, mate. Kasla daytay... Kasla, saan naman nga kwarkwartaan ni tatang yaw? Kasla kayat naman ni tatang yaw. Nagsakit tinakem ko, among tinaramid ko. Ay na, isursuron ko kini tatang yaw. No agluto ak, kaadwag ti bitsin na. Nang? Nanang mo ta. Agpaisaw. Anya nang? Gabuti sursuron ko na kat no agluto ak ti si dain me iday bukbuk ko amin nga bitsin. Baybay ak ni tatang yung amangan. Kat siya, jakmang mangan no kwanta ta, jakmot makapangan. Ay nano sa ala ko mga gapo ka dagiti anak me nabayag ko mga insinak isuna. Ang pambarak kay isina isuna. Kat tinto makinabang wano mairanod iti pensyon ni tatang yo kat sa bali nga babae. Ay saan nga mabali na? Iso nga ibagbot kay di ata kastan. Kastan nga agkabawon nagsaksakit. Awanan nga makababaen. Tadi pa'y tumangkin data lukdit nan, data nga laklakayan. Subuan ako na. Alang, subo ka mo tin ah. Kaya mo daytan. Ay, nanang. Saan kang mamatmati di bagbagan nanang? Ala, jakmat amo jakmat ibagbaga nga dahil pa naglutok ide nga nakadado bitsin na kay isot nagsakitan na. Ta ide na konsensya akmat laang. Yan. Kamaudyanan na ako da kami latamo tinagtungpal hang kaming nga nagsina. Nagruna ta saan mo nga makababae ni tatang niyaw. Iso dayta anak ko tinagkabkabawan na. Dayta ti istorya na. No apay nga kasta ni tatang niyaw. Ala, subukan nga ro din lakay. Taure no kasano ti kinababaero medikit na inan anusang nga. Ala, nga. Nga. Ala. Ari Julius, sweldo man yan, day off no bigat. Anya, tisigod nga lakad. Mayat lata mo ta pare. Urita, adamot pala dati kadwami nga, kunana, tinawagang pati tayo. Okay mat, ako mati problema di balay. Bamta, tawagak ni Bagat. Sir Julius? Mari. Sir, tatawag mo di telepono. Tawag? When, sir? Sige, i-connect mo dito yung office ko. Ay, sige, sir. Wait lang, sir. Tawag? Sino nga ta? Hello? Ria? Tama lang nga tumawag ka dito opisina. Inyam amom ti bagim nga asawam kada ti sekretary mi. Ana oras sa kagawid? Kwa. Agawid ak adagos. Dapat 30 minutes. Ni, pare. Di bit adlakad tayo. Shh, mabilang pa rin eh. Ayun gayam. Sweldo gayam ita kan day off mi no bigat. Sala mabalin ngayon kami. When. Gawid ak nga dagos, honey. When, honey? When? Bye. I love you. Pare, tiamok pa no nagwin kan nga, aglakad ta ita, jamming ta ita. Anyari? Pasensya kan pareng Nick. Nagbaloy ti panunot ko.
Gapula tatimawag ti asawam? Oh, mabuting ka? Kaslag tagtagargar tinik na miday. Pare, saan mo pare? Anya ka saan parang Julius? Nakakadkadlaw. Iti naamuam nga ni bakit mo timawag at dagos ka nagbali ti lang ti tsuram. Nagbali ti lang ti rupam. Kasla tagtagargar ka nervyos ka kasla dakabuting mo. Saan mo sikam? Tilada nga madmadlaw mo parang Nick. Oh, iba nga man kanya pare. Kabuting mo ka diti asawa? Pare. At ibagakin kang saan nakakatawaan wen? Oh, anya? Kuang amin. Inistorya nga ni nanang ko kini Ria nga asawak. Tinapalabas da kini tatang mi. Oh, okay? Naistorya na amin nga panagbababae ni tatang. Kinuan niya tinararamid ni nanang kadagiti babae na. Kinuan niya tinararamid na kini tatang. Okay? Kastoy pare. Adakon honey. Imbag mo tanasapa ka nga nagawid, honey. Saan ka din nga daawis ni paring Nick? Nagawis angam sa anak ka na panen? Nasayaat mo't ngamin. Ti amog no, kay kaya't mo pa ito nga kadwa ni paring Nick, siyak nga asawam. Ken ti agbalin to nga anak ta, nga inem mga bulan hindi ti tiyan ko. Ay, saan na mapasamak na ita? Amamat nga da kayo ti ka, importansyan. Para kanyak, bakit, honey? Da kayo iti agbalin nga anak ta, ken ti agbalin tupay nga anak ta. Nasayaat mo't no kasta, honey. Sa bali ti biyag mo itan. Saan nga kas idin nga. Kanayon ka nga makarwar. Tunggal kay kayat mo. Makasurot ka kadagiti awis ti babarkada. Ayun honey. Ngim ita. Siyempre. Ada kamin nga aginam nga sangpetam. Of course. Usto ti kunam, honey. At kapo ka data. Ada reward mo kanya. Basta manipod dita, lumalpas trabaho, agawid ka dito'y balay. Ay, when ani. Very good. Alagid datan. Ay, aray ko, ano dito? Ha? Ano dito eh? Ay, sorry honey. Saan ko gayam nga naidulin dito balisong nga ginatang ko? Idulin mo. Ano nung minta balisong, honey? Awan lang. Protection dito balay. Malay mo. Adati, dakas ti panggap na dito eh. No, ada ka di opisina ta. Dagda kami laeng kini nanalok rin ta adda dito balay. At least adati nakasagana nga pang self-defense ko. Api nga balisong. Madamit kutsilyo jay. No kutsilyo jay kusina, ni mapang ko pelalalaan. Di may mayat dito ita, talamanggaw atin, pangkula dito, abay ti katre, iti lamisaan. Duli mo Baka no daw makapidot ta, awamat pa iti ubing ta, di ta nalatan. Tano, in kaso lang ada, umayag takaw, umay sumrek ti balay. O di, alawin. Abing gayam nga, timawag ka di opisina itay. Sigud mat nga di ka tumawtawag di opisina. Natitawagam ka di cellphone ko. Ay, nalobat nga min ti cellphone ko. Iso nga, napalak timawag iti landline. Kuha nga min. Apay, dakas ka di nga tumawag ak iti
pagtatrabahoam nga kumpanya nga opisina? Saan mat? Dakas ka di ngayam amok ti bagik nga siyak ti asawam? Saan mat? Saan mat ahani? Apay, iba inak ka di nga siyak ti asawam? Anya? Saan? Tilada ka mat hani. Proud na proud dahag. Apay nga rin nga di nakisursurot no ada event yo. Kasla idi Christmas party. Amumot nga. Amok mo na masikug ka. Ure pa'y manumala pala bulan idi talo bulan. Ay man, saan lang li magayam. Okay pa lang, basit pala idi. Ay opat. Diyak mo, diyak malagay po naman nga bulan tisikog mo idi. Angin, api nga dinakintugot idi ti Christmas party yo. Idinto nga mabalimbat nga gitugot ti asawa na pamilya na. Amok mat lang di kanto man lang komportable. Sana bale. Itong sumarsaro nung ada event ti opisina mi, nalakid di kabailam ton, no, nakaanak ton. Nalakid di ada mga wirto iti anak ta. Itugot kanto. Talaga? Uun, honey. Honey? Awan. May kang karoden. Taawate mo deti reward ko keng ka. Tamani po tita. Siya kon kentag balin nga anak tati prioridad mo iti biyag mo, honey. Uun, honey. Alag, data ka nga roden. Sige, honey. I love you, honey. I love you more, honey. Siguro matkat saan kan ngagsapol ti sa bali. Tauray no kasti nga masikugak ket romansain kalata. Ay honey. Sa alak tupulos ngagsapol ti sa bali. Uri iti kaanuman. Talaga? Honey. Alang nga rod. Uri no kasti nga dakkelan ti tiyan ko. Agkabalyo aklata iti rabaw mo. Honey. Tapno maparagsak ka, honey. Honey. I love you, honey. I love you too, honey. Honey. Nagsapol ka pa iti sa bali, honey. Honey. Ang kuntupulo sa rabitin da ita. Talaga? Uy, honey. Na kayo gayam nanang? Uwan anak ka. Nakapashare kayo? Ay nakot. Kaputa dakay latamot ti may mangpaspashare ka da kami nakot. Apay, madikadi nga siyak buti pumasyar. Kani tatang, sino nga ti mga iwang kengkwana, maturog mat. Kan imbilin ko mat ken ni kasinsin mo nga Jose. Nga pakikit-kita na ni tatang yaw. Wala nang. Kinagpaiswan na. Kwa. Kaya kumuta kumustaan ati agbalin to nga apo ka. Anadi perimwar. Hindi mabulan na pala ang nanang. Ay, wala niya.
Siyak sabot ti agkapawan, Diyos ka. Akit kumusta mo ti asawam? Nasayaat mo lang. Unang. Umayak ka ro dagpadigun eh. Tapno no di kasta ako na salon at napigsa isuna. Tapno napigsan to nga mangipas nga iti agbalin nga apo ka. Anya ka di deta nanang. Sa bagay. Uri siya kajak penangan. Tinula nga native nga manok deto yung anak ko. Kabil ko iti Tupperware. Tapno na napudot pa ilaan. Ala nga raw. Siya kung di mapanmangipan ije kusina. Siya ko nang. Siya klatan anak ko. Ada ka din ni Ria ijay. Adda nang. Eksakto. Gisagsagana mo tayo. Ti lutuin na. Baka nga agluton at adamot ti padiguyo nga native nga manukan. Ala nga raw. Ipan ije kusina. Alakit umayak mo tinananang. Ngay, Ria, anak ko. Ay, na kayo gayam nanang. Anya day tanang? Ay, umayak magi padigo. Iti tinulang nga native nga manok. Nagparti akmat. Kaya't kumot ang makaraman kamot iti kastaw nga makahantap no napigsakan to. Masangwanan ti panagpas ngay mo anak ko. Panagpas ngay mo. Nasapol nga napigsaka. Tapno no na salon at tumot at ti apo ka. Aya, mala. Mangangkay nga ro din. Aday na po yung lakit din. Awan pa nga rin ng mangisangak pa ilaang. Kasta aya. Alakas kay nga, glutot si dain yun. Umanay, dahil yung kadakayaw. Agyaman ak nanang. Agyaman kami. Alakat sangkay ito agbaybayagan ni tatang. Wan, ay na. Ay, apin na. Ano dagitoy? Nang? Dagitoy anit to'y kabinet. Bitsin na nang. Bitsin. Nakadadubal na una nga bitsin da ito yan. Kuha na nang. Ginatang ko dagita nanang. Ingkaso lang. Ingkaso lang nga. Ingkaso lang nga maibusan di grocery. Kiwa. Nakadaduma. Nagdadakil nga supot dito nga. Nagdadakil pakete. 1, 2, 3, 4, 5. Anan mo nyo dahito ikaduduwa kay taltalo kay lang mangan karaman na dahito ikadkadwayaw. Ay, kuha na nang. Ria, Julius, paraan niya dagiti nakadado nga bitsen. Wanang, napiyala nga adapon doon nang no, malayo, maibos ti stock eji grocery. Wanang. Kasta iya. Tiamok no, Kwa, tiamok lakit din no, adot inawat yung ayuda nga bitsin. Ay, madideta, bitsin, ang kayo man nagbibitsin, nangruna king kaanak ko, kamasikog ka. Nangruna ito, nagpasusok ka, maday. Sige nang, saan kumitkid din ang usar, nagot pa yung unusar. Ingkaso lang nang, ingkaso lang nga. Ingkaso lang na dapat padaya, kasta. Ay, unang. Usto. Yung kaso lang nga dapat padaya. Alam, makaamu kayo. Sayang mo, deta nakadado nga ginagatan yung abitsin. Saan met siguro pare? Maprampranin ka lang siguro. Anya ko mga nga rason nga gumatang ti nakadado nga bitsin pare. Sa bagay. Kundi di balisong. Anyat nakapanunutan lang nga gumatang ti balisong. Nagatiddugbot nga ron pare. Talaga ka di nga nakaalat idea kininanang mo pare. Uwin pare. Saktong-sakto. Pati di pa nagtawag ni nanang idi, di pang opisinahan ni tatang. Inaramid na. Iso nga ko lang. Nakasagana ni bakit ko. Iso nga sa anak lang ang sumursurutin pare. Baka no, uri na awan ti aramid ko. Pagkatapan na ti asawak. Kat patsin na nga da aramid ko. Baka patsin na nga da babae, uri awan.
Iso nga, ananusan nyo pala pare. Nakaila tati pa panin. Agawid na kabasapa. Kat bantayak, ti panagluto ni bakit ko. Ay, una ka mo tim pare. Abi nga bantayam. Nas ka na bantayak pare. Baka kit no kaadun na tibitsing. Wen kasin yung numalbas trabaho, agawid na kadagos. Kat siyak pa yan ti agluto iti pang maliman mi. Saan kun nga palubos nga agluto ti asawak. Siya kun agluto bakit? Siya kun lakay. Siya kun tisigod nga agluto. Kin kabailak pa eh. Uwing, siyempre, tapno may erwama kun nga agluto. Tano aganak kanton, agaw awir kanton, saan mo to nga kabailanen? Di mo masangot agluton. Sige. Ay, sige. Ayun gayam. Okay lang, no, awan ti bitsin na. Anak kami mahilig ti bitsin. Okay lang lakay. Babaam lang tadi ti bitsin. Mabalin tayo padawat tap. No, kasi expire de kaya. Saan pa? Kinitak lakay, mabayag pa. Mabayag pa nga expire de kaya. Babaam lang tayo da. Saan mo ta madadahil de ti bitsin? Sa anak mo dagosar ti bitsin? Kit uray pa Saan mo taman ano? Sige. Okay. Nakardaglutong bakit? Adamat kid di nagsayaatan na kasin yung numasapak nga gawid kaya nasawan adado ti oras mi iti asawak. So nalaang ta medyo madandanaga na. Baka no inton makaanak isuna kat agtultuloy to pay laeng data nga aramiden na. Nga nakasagana isunan iti posible nga mapasamak para kinkwana. At pamati na nga baka aramidek to mo tinaramid ni tatang nga nagbabae. Baka ti panpanunutin na kat una anak. So nga dadigiti time na nga numabalbalin lang ko magat ibaling ko di bitsin. Numabalbalin lang ko magat iduling ko dito balisong. Numabalbalin lang ko magat anyaman nga banag nga aday ti siledmi nga makasugat wenno mabaling nga usaren na nga arbas iduling ko. Ore digiti sapatos na idi hanpe nga masikog digiti high heels nagtatarid ti sungo na ballpen, lapis, anyaman nga natatarid idulin ko tama paraninga malay mo ada iti matagainip na ada ngamin nabasak no nabuyak nga video iti social media nga dati babae na tagainip na di asawa na nga ada babae na dinangran na mo ti asawa na idinto nga taga-inip laeng mat kasano nga ro din no kasi mo ti asawak da iti taga-inip na kat nagbabae ak kano kat apagriing na idi nagriing kat pinidot na ti balisong kat tinundok na kon nagita ti pagdanagak launay kasi nyong iso nga nagtakli na kon iti programa normal ka di deta nga arami din ti asawak normal ka di deta nga panagsagsagana na para kenkuana ket posible nga mapasamak para kanya kasi nyong hangkon tupulos liputan ti asawak ura anyat mapaspasamak tanapat ipatpatig ko unay ni Rhea iso nga sakbay nga maladaw ti amin balakanan dakman tulungan dakman tapno no maurnos ko dati panunot ti asawak tapno saan nakapagatapan nga awan tinaskin nga isaganaan na nga saan na kasapulan ti balisong han nakasapulan ti adu nga bitsin ninanang tumat ngamin tinadangay ni si istoryana itan nangag ti manugang dan manugang siyak mo tag problema itan dahil nga ron ti bakabuklan, ti bakasarita ka sinyong sabi ko ma, tamatulungan dak, dahil nga parikot ko, tapno
lumagan mo tin tirik na na agtal na mo tin ti panunot ko. Yun akong tagyaman kadagiti makited balaka, tagyaman akmet ken kakasin, ti anos ken laing mo nga nang ibasa, ket sabi ko magat nakaibatit ada, liwliw aken pagsarmingan ti biyag dati nga surat ko, kadagiti dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. To'y ag problema pagayam mo, Julius.